tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira yitwa cyane tugize muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomishigenda atigisi itangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kumugoroba turi ku munsi wo kuwa kane itariki ni ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya mu twemere turebere hamwe ibya amakuru mashya atungana cyane akomishigenda atigisi itangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha n'ubundi iyo kuri uyu mugoroba ibintu by'amaswa byongera kuzamba muri byo bukomeye cyane ibintu byongeye kwa bihindura isura mu buryo budasanzwe ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kwa n'ubundi zihura n'uruva gusenya mu buryo bukomeye cyane nyuma yo kwirigwa mu marira n'agahinda menshi cyane by'umwihariko hano muri uyu mujyi wa Goma witwa Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye biri huriro rya Alliance AFC Free Congo izamagingwa yabikomishikenda bitangazwa ko inkuru zije kuba n'ubundi izigarukwaho noneho ari inkuru ziteye ubwoba cyane ni byinshi bikomishikenda abigarukwaho kuwitwa General Sultan Makenga murabizi ko no mugaba mukuru w'izinyeshyamba za M23 ndetse n'ibyishiko mukigenda abigarukwaho kuwitwa Colonel Major Wiringoma uyu nguyu nawe asanzwe ari umuvugizi w'izinyeshyamba mu bya gisirikare na amakuru menshi cyane akomishigenda agarukwaho kubyerekeranye noneho n'amahano akomeye cyane by'umwihariko izinyeshyamba zimaze kuba zihura nayo nyuma yuko n'ubundi komishigenda bitangazwa ko ingabo z'Uburundi nshya zamaze kuba zisisikara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ngo zikaba zikoze amarorerwa adasanzwe ngo zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazironi ndetse n'izingabo z'ubucya Kongo FARDC ni byinshi komishigenda abigarukwa kuri aya masaha ni byinshi by'umwihariko biteye agahinda komishigenda abivugwa muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma uviraho amazi nabwo akiri yandi abarwanyi ba M23 benshi ngo bahacikiye amaguru nyuma ya bombe ikarahabuta ngo zagiye zihise kura by'umwihariko ziturutse ku mupaka wa uviraho bitangazwa ko rero hari hanamaze koherezwa abandi bakomando kabura muri izi ngabo z'igihugu cy'Urundi arizo FDNB ibingibi kandi komishigenda abikurikirwa n'ikikango gikomeye cyane by'umwihariko ku basirikare cyangwa se kuri izi nyeshyamba za M23 ziherereye muri ikiwa cy'indege cya Kavumo nacyo bwiza amagingwa kigaraniwe mu buryo budasanzwe amakuru komishigenda rwose atugira haremeza ko ingabo zo mu gihugu cy'Ubirigi ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'urubyiruko rwa Wazironi ngo bamaze kuba bikoranya by'umwihariko muri gahunda zigamije kuba babohoza ikiwa cy'indege ndetse bakagenda bakifashisha mu kugira ngo barebe ko bagomba kuba abagenda bakifashisha mu guparikaho indege zinambara zo mu bwoko bwa drone ni za CH4B ndetse neza ndege by'umwihariko za ndege nazo zisangwe zizwe nka Suko 25 zigenda zirimbura ibindiro by'abarwanyi ba M23 murabizi ko rwose indege zakomishigenda azigarukwaho ubwo zagendaga azirasa urufa rw'amasasu mu birindiro by'abarwanyi ba M23 bagatangaza ko rero babangamiye mu buryo bukomeye cyane n'uburyo izi ndege zibarasamo ubu ngubu rero kusamagingwa ya gahunda ngo zihari nizo kuba indege cyagenda cyifashishwa noneho n'uruhande rwa leta y'Kinshasa aho bamaze kuba rero batangaza ko bagiye kuba bakigarurira hakoreshejwe imbaraga izarizo zose zishoboka sayo makuru gusa akomishigenda agarukwaho ahubwo hari na byinshi komishigenda abigarukwaho hano muri uyu mujyi wa Bukavu ni byinshi komishigenda abivugwa kubyerekeranye n'abakomando ba M23 ngo baba by'umwihariko bahunze urugamba by'umwihariko bagahungana n'abagenzi babakishyikiriza ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ni byinshi byakomishigenda bivugwa muri ibi bice bya za Nyiragongo ndetse na hano za Kibumba ni murabizi ko ahanga rwose ari mu mpibi zo mujyi wa Goma cyangwa se mu bice bitandukanye bihana imbibi no mujyi wa Goma ahanga naho nago ibintu byoroshye habe na gato akomishigenda havugwa ambushi zigiye zitandukanye za buri munsi ibyo ngibyo navyo turagenda tubigaruka gatanu kuri gatanu turagenda kandi tunakomoza ku makuru akomeye cyane akanama karuni kamaze kuba gashinja u Rwanda kuba rero ngo rwamaze kohereza izindi batayo zigera kuri 2 ku butaka bw'igihugu cya Kongo muri gahunda n'ubundi izo kugira ngo babasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF ngo babashe kuba rero bajya gufatanya n'izinyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu bikorwa barimo byo guhangana n'uyu mutwe cyangwa se n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa coalition ya leta y'igihugu cya Kongo hamwe n'andi makuru menshi cyane twagiye tubategurira tugiye kuba tubibavira imozi n'imuzingo mu buryo burambuye ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyaboneka ngi cyo ngusaba nta kintu usibye kuba wanyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ngo muri comment kijyanye n'amakuru komishigenda tukugezaho by'umwihariko bikaba byiza cyane usize n'akadrapo k'igihugu ureremo bityo igihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ukazajya uhita ikibona mu bambere ndetse tukazarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi bwishe ndetse no ko bukiye namaze gukanda subscribe rero njye ikaze muri aya makuru by'umwihariko reka dutangirane tuyave imozi n'imuzingo ni mu buryo burambuye ikaze
Yes, reka twese cyane tudatinze turebere hamwe n'aya makuru kumishikenda agarukwaho ni byinshi byagiye bitangazwa kuva mu masaha y'igitondo cyo kuri no munsi wo kuwa kane tariki ni ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 wakibaza ngo byifashe gute munyemerera ya makuru tuyahere ku byabereye mu mujyi wa Goma ndetse n'ikomishikenda bihumvikana muri kano kanya mu mujyi wa Goma murabizi ko hiriwe ibikorwa byo gushyingura by'umwihariko imibiri y'abaturage by'umwihariko yaje kugwa mu byerekeranye n'ibitero leta cyangwa se ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa byaje kuba bigaba ku nyeshyamba zama 23 ni kubw'iyo mpamvu rokiza amagingwa ya ibintu byo byakomeshikenda bizamba mu buryo bukomeye cyane aho haje kuba hagaragara rero andi makuru akomeye cyane agaragaza ko kuri uru ruhande rw'uyu mujyi wa Goma kwiza amagingwa agiye kuba warangiza igihe kingana n'umwaka wose kontrolwa n'inyeshyamba zama 23 harabura iminsi mike cyane rwose akomeshikenda ariko havugwa icyerekeranye n'ikikango kuri izi nyeshyamba dore ko leta y'Kinshasa yo itifuza ko umwaka warangira by'umwaka ngo haringeho ne segonda rimwe uri mu uyu mujyi wa Goma uri mu maboko ayizi nyeshyamba zama 23 haherutse kuba hakorwa ibiganiro karahabutaka byakozwe na leta y'Kinshasa ndetse na leta y'Uburundi ni Perezida Everton Ndayishimiye ndetse na mugenzi we w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi ibiganiro ngo byari bigamije gushakira hamwe umuvuno mushya wo kuba bakwirukana izi nyeshya bazama 23 muri ibi bice bitandukanye bikomakomeye birimo umujyi wa Goma umujyi wa Bukavu ndetse no mujyi wa Uvira amakuru kumisigenda yemeza kuri ngo umujyi wa Goma ngo waba wamaze kwinjirwa mu buryo bukomeye cyane bitewe nuko mu nkengero zawo by'umwihariko muri ibi bice byo mu birunga bya Zanyiragongo ndetse na hano za Kibumba kumishikenda humvikana runo rwerekeranye na ambush ngo za hato na hato zikomishikenda zihumvikana ngo kandi mu by'ukuri kuzazi komishikenda azinafata bamwe mu basirikare cyangwa se mu nyeshyamba zikomeye z'uyu mutwe wa 23 ibingibi kandi bigakomishikenda ngo bishimangirwa no kuba bitewe nuko ahangangwa komishikenda hagaragara icyerekeranye n'ikikango cyo kuba ngize ingabo za leta y'Uburundi ngo zaba ziri mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Goma niho anashingiwe by'umwihariko kuba kanama karoni kamaza kuba gatangaza ko kubw'iyo mpamvu ngari bwo rero ingabo z'u Rwanda ngo zashinjijwe cyangwa se leta y'u Rwanda yashinjijwe kuba abwiza amagingwa yangifite abasirikare by'umwihariko bagera kuri batayo ebyiri ngo baherutse kuba bakoherezwa muri ibi bice bya hano muri uyu mujyi wa Goma cyangwa se no mu bindi bice bitandukanye bya no kubutaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo bajye kuba rero bafatanya n'aba bagwanye muri uyu mutwe wa 23 mu bikorwa byo kuba abacunga umutekano mu gihe n'ubundi muri iki gihe bitameze neza habe na gato ibingibi rero bikomishikenda binakurikirwa n'andi makuru akomeye cyane akomishikenda avuga ko mu mujyi wa Uvira haba hise ku ibibombe karabutaka byarashwe n'ingabo ngo zarindaga umupaka ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ibingibi nyamara ngo byabaye mu gihe hateganwaga kuba hatangizwa ibitero karabutaka bigamije kuba byakubura umujyi wa Uvira ngo kabasha kuba wakurwamo rero izi nyeshyamba zama 23 by'umwihariko kongera kuba wakontrolwa 100% n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ibingibi kandi bigakurikirwa n'amakuru akomeye cyane akomeshikenda avuga ko ingabo z'igihugu cy'Ubirigi ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa abacancuro abazungu ndetse n'ubyiruko rwa Wasrendo ndetse n'izi ngabo z'igihugu cy'Uburundi ngo bamaze kuba rero bikuranya bakemeranya umugambi umwe no kuba batangisa ibitero karabutaka ku kiba cy'indege cya Kavumu aho ngo bifuza ko bakibohorereza rero ngo bakabasha kuba bakifashisha kugenda bagiparikaho indege z'intambara bagomba kuzajya bifashisha basenya ibirindiro by'abarwanyi ba 23 ni naho kandi akomeshikenda hava n'amakuru avuga ko by'umwihariko hano mu mujyi wa Bukavu ngo haba hari abasirikare ba 23 baba bahunze urugamba bakishyikiriza uruhande rwa leta y'Kinshasa ni byinshi komeshikenda bigaruka ariko mu nyemerere tube dusa naho duheniye ahangaha amakuru yakomeshikenda agarukwaho ni menshi ariko muri gahunda zo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye ni mwemerere duhinire ahangaha ariko mbabwira ngo mu kanya kari imbere ndaje mbe mpagezaho andi makuru akomeye cyane komeshikenda agarukwaho muri aya masaha.